birgol eggangol ngol e ko ɓuri ɗuuɗude e sahaba ɓen ay sinaɓe fuu kono ɓurɓe ɗuuɗde e maɓɓe konko filla tawi no filla e on hino hewti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko honɗum woni gonɗon ko allahu akbar eyi konnguɗi ɗiɗi allah ko mawɗo la ilaha illallah ala reweteɗo hay e gooto ka haqiqa siwana allah allahu akbar allah ko mawɗo yani ɗimmintingol kaɓɓirigol allahu akbar on walillahi alhamdu ko allah yettore nde woodani o wi ko ɗum ɗo woni noone sifa eggaɗo on ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko taado sahabaɓe ɓurɓe ɗuuɗde ɓen fillike o wiya min alfuqahai man yukabbiru halasan faqat o wi no woodi e yimɓe figi haɓen habbireɓe tati pet allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu wa minhum man yukabbiru halasan wa yaqul no maɓɓe kadi habbireɗe tati o watta honɗum o wiya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir nde o habbiri o watta ɗum ɗo o wiya reweteɗo ala e haqiqa ko wona allah ko allah tun rewete tawa dewal ngal wona e dewal o maraka fidiɗo e rewede ko kanko woni jeeɗo laamu ngun ko kanko woni jeeɗo yettore nden ko kanko woni wawɗo kala hunde e watta ɗum ɗo o wi wawa marwiyun an ibne omar oɗo kadi no filla e abdoullahi ibne omar o wattugol o ko wattuɗen joni ɗo wigol la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ha kalannoy ɗum ɗon fillama e abdoullahi ibne omar radiallahu anhu wahtara al awwal yani sifa arɗo on dow arano on ɗo suɓi on ɗon hombo abou hanifa wa ahmad wa hayruhuma imamu abou hanifa mawɗo on ka almami ɓen nayo e hikki e tataɓo on e maɓɓe ka tartibe woni imam sakkitoro on kan ka tartibe imam ahmad on ɓen ɗon filli e ko hinaɓe ɗo ɗiɗo kadi e yimɓe ka figi ha ɓen ɓe filli on ɗum oɗo fillaye kamɓe kadi ɓe suɓi oɗoɗe o fillaye ɗo mo tata eggama e ko ɓuri ɗuɗde kon e sahaba ɓen fillaye arano on wa min annasi man yusallisuhu no yimɓe ɓen kadi waɗayɓe ɗum tabi tatimɓinayɓe yani waɗayɓe laabi tati awwal marra ka arande laawol wa yushaffihu thani marra ɓe ɗimmintina ka laawol ɗimmol bimana ɓen allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu waɗa ɗum ɗon si ɓe ari ɓenna kadi allahu akbar ɓe waɗa ɗiɗi la ilaha illallah o wii wa yamalu bihi taifatun min annas o wi no gollitira ɗum ɗo fedde goo e yimɓe ɓen no gollitira ngol ɗon laawol o wi no wa qa'idatuna fi hadha albabi asahhu alqawa'id o wi tugorde men nde yani tuganal men ngal jogginorɗen ngal e ngal ɗo dambugal ko ɗum ɗon ɓuri sellude e tugale ɗen ko ɗum woni ɗum marde yetagole o wi wa hiya anna jamia sifati al ibadat o wi wonde no dendaangal sifaji dewe ɗen min al aqwali wal af'ali immode ka konnguɗe e haka kuuɗe ida kanat ma'thuratan atharan yasihhu tamassuku bih so tawi woni ko eggaɗum yani ko itta ɗum ene laaɗo sa sallama ma e sahaba e maɓɓe ɓen tawat on ɗon batte hino sella jogitagol mo lam yukrahu shay'un min dhalika haray hunde mum añaka bimana no arti ɗo ni wiya sahaba ɓurɓe ɗuɗde ɓen ko haaɗa darotono ka walillahi alhamdu fillama e saydina omar wonde kanko ɓeyden ɗum ɗo figayanko ɓen ƴetti ɗiɗo kala ko onti ƴetti haray o ƴetti ko selli ko tabiti kala ko tata kon selli tabiti ene laaɗo e sahaba e maɓɓe ɓen haray ɗum ɗon no wawi gollitirede haray a ñaka gollitirgol ɗum ɗon ko ɗum on falami wi o wi ko ɗum ɗon tugalal maɓɓe gal kamɓe bal yushra'u dhalika wurin ɗum ɗon haray no shar'ina kulluhu fo e muɗum kama qulna wano wiɗen noon fi anwa'i salati alkhawf ono jangin ɗum ka salatul khawf no ɗum yewtir ɗum ɗon noon mi sikki ɗum ɗon ko aray ɗum yeeso ka salatul khawf on ko yeeso aroyta ko wano noon kani wa naw'ay al adhan e noneji ɗin ɗiɗi ka noddinaɗu en andi ka noneni ka noddinaɗu en jantike ga façon ji no to waɗayɓe tarbi'u takbir no woni waɗayɓe tarji'il ashahadatayn
تربيع التكبير كو يقول الله أكبر لابن ني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نكو كما نودي بدأ به ديتوم ونو عندي مذهب كل اللي كمان قال الله أكبر والترجيع ترجيع كو أقول يوت حي على جني يعني شهادة جني أشهد الله إله إلا الله صلى الله عليه وسلم شوني تو ها جاينا سيئتي مني تونا كذا قلت الترجيع وي ونودين دون نوني جدي ونوعي الإقامة نوني جدرنا نون كذي إن درنا نون كان نوري كتاتا كو فاسونجي نواري نوني جدي نواري ويا بكري قامت الصلاة ونوت كري قامت الصلاة وندي كو نون نوري كذي هاي وات أبي الله أكبر الله بنا وأكون قد يفونا كا درنا شفعها كلون من تنقل وإفرادها وجن تنقل ويقول قد قامت الصلاة نوتر دما الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كدرنا وبكنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أنا بدم من تني بيا ورا قوتم وبيا قد قامت الصلاة ورا دي وبيا قد نوتر نفوق نونيجي في الله وأنواع التشهدات نونيجي تياجي دينكدي يعني في الله يجي أردي كنون تياجي نون كنون كدي نون فو وأنواع الاستفتاحات نونيجي كل تور نون كجلد سنتي هبري الله أكبر نونيجي دعاء أردي نون دين وأنواع الاستعاذات نونيجي أوزونا غونغول إن عندي أوزونا غونغول كان نار نونيجي بوي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن نونيجي وأنواع تكبيرات العيد الزوائد نونيجي كبر العيد توتا نبيدي وأنواع صلاة الجنازة نونيجي جلد غوسكينغ جلد فوريون كان نار نونيجي والقنوت kañum e waɗugol kunutu on kadi ka subaka yani du'aji watte ɗin kay batte juldeje wano ka wittirije ma ɗum ka ɗuma ɗon an ɗum ɗon kan no arnoneji no woodi waɗayɓe ruku on ha gayna ɓanto waɗa ɗon du'a on no woodi waɗayɓe du'a on siyana ruku on yani ɗin ɗon kan noneji ɗum ɗon fof ɓe sifi ka nder deftere ga o wi ba'da rukuyi no ton wa qablahu no ton ɓaawo ruku on e ado muɗum no ton wa gayri zalika e koyna ɗum ɗo e noneji dewe ɗen wa ma'lumun ko anda ɗum annahu لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد وي تو وابتان واحد لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة وابتاه أو تدي تود مرنونيجي نبانتاكو جيادون دواوتا يعني هلفادون دواتا موبيدير نونيجي توايدي نمر نونيجي فاسون جبويكا ديوي في الوقت الواحد وقت غوتو awata wiide ɗo joni masalan ƴetten misal tun ka ɓunutu ɗo awata wiide a hawtita e waɗugol ɓunutu on ado ruku on waɗaya kadi nde waɗa ruku on ɓantoɗa kadi hawtita ɗon harayi noneji ɗin ɗiɗi noon no sella waɗugol kono noon joni sa ƴetti o wagutu nde julde ɗo ko goto on ƴettata no wawi noon aɗa sahay goo kadi ƴetta none goo kadi kono a hawtita e ɓunutu ya waɗu yani du'a on aɗo a wadde ruku ɓantoɗa ka ruku kadi waɗa du'a goo masala ma innaka tayyaji yaro e none o tayya ɗo waɗa ɗum ɗon ha gayna yiltoɗa kadi watta o tayya ɗo kadi si salmina o wi wal jam'u baynaha fi maqamin wahidin o wi e hawtugol ɗin ɗon e nokku goto yani e hunde wotere e none e nokkure wotere min al ibadati immorde dewal ngal bid'atun ɗum ɗon ko bid'a yani wiigol a ƴetta e ɓay o filla e ɗo ardini mi ƴetta o ɗo mi ƴetta o filla e ɗo mi hawdindira ɗi fof mi waɗa ɗum e nder o waɓitu gooto ɗo ma e nde julde wotere ɗo o wi ɗum ɗon haray ko bide a haray ko sincaka diina ɗawa noon ƴette ɗum ɗo saayi goo ƴetta ɗum ɗo saayi goo wa kadalika attalfiq waljam'u baynaha la yushraw o wi ko noon kadi sowidirgol ɗi noneji ɗo hawtita hakkude majji ɗum ɗon sar'inaka wa sawabu ko woni ko hawrode ko ɗaɓɓa ko sawaba on التنويع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ko noningol waɗa noneji no ɗum ɗon haray jokkugol nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam tawi on ti e sa'i go ara waɗa ɗum ɗo masalan wano ƴetten wano ka bismillahir rahmanir rahim ka udditorgo
ɗen andi tabiti wonde ɓe utturano bisimillah ɓe feñinamo ka tabiti kadi ɓe suuɗa ko ɓe suuɗi kon ɓurrude joni noon ara ka bisimillahi on ti sayi goo waɗa sayi goo kadi acca ɗon kadi suuɗa donc haray on ti waɗi tan wi ɗum ɗon haray o yaarino sunna o wi noon ko yewti woni jokkugol nelaɗo on sallllahu alih wa sallam wa ihyai li jamii sunanihi haray kadi ɗum woni wurnitugol sunnaji maɓɓe ɗin fof wonti wurnitade sunna sengo woto o accingoya sengo oya ɓay ko ɗum ɗo ɓe ɓuri wadde mi jokku ɗum ɗo tum tami rewtir ɗum ɗa kadi fewi mi accir ɗum ɗon ɗon haray waɗugol ɗum ɗa kene waɗa ɗum ɗa kene haray woni wurnitugol sunnaji ɗin fof o wi bi amali hada marra o hara ko on ɗum warri ko gollitirgol ɗum ɗo laawol wa amalu l akhar marra ukhra wa amalu l akhar e golle goo kadi marratan ukhra e laawol goo fa fihi taalifu l umma no ɗon kadi hiɓɓindirgol mofte ɗen yani ɓannindirgol mofte ɗen ɓooyidira hakkunde maɓɓe no ɗon fii hon ɗum waɗowo ɗon ɗa o tawɗo sago mum masalan joni ko bisimillahi on feññini ko ɗum ɗon tumela tam si a waɗi ɗum ɗon kene on ɗon ina gaari kam feññinayi bisimillahi o welimo tawɗo kañum ko ɓurɗum yidde koye suuɗe a suuɗi kene andi hannde kadi a hiɓɓidiri ɓeɗo ɗi ɗo ɗum mo kala ko jokki ko ɓay fof mum no selli fof mum no mari ƴeew wa ihyaun li sunnati wa mutabaatun lahu sallllahu alayhi wa sallam e wurnitugol sunna nelaɗo on e jokkitugol ɓe e laawol maɓɓe ngol e golle maɓɓe ɗen no ɓe warrayno noon e jamɓe kisiyoni ɗum ɗo ko takbir fil iidi arɗe mum e habbirgol ngol ka iidi ji a takbir inda al umuri l hamma habbirgol noon e fiyakuji yani huuɓituɗi ɗi tawata kadi hiɗi himmiri fii yani wono hawnagol tata no hawni ma no hittima sugo ɗin ɗon piiji habbirgol ngol ɗon kadi aranaka iidiji tum no ɗaɓɓaka ko ɗon wonde arde mum o wi qala rahimahullah o ɗo kanko toujours cheikh l'islam ibne taymia ko konngol ma konngol cheikh o woni jippinde ɗo ɗe o maaki yo yurmede allah won e makko ida kanat sunnatu si tawi sunna on laatike kadi jaat bitakbir addi habbirgol ngol fi iidi nahar ka iidi boraye fi salatihi ka julde muɗum ba habbirte kabbiraɗin allahu akbar si fuɗɗo janngude wa khutbatihi e ka khutba muɗum kadi so tawi on tino khutbude nde o gayni julde andi on timoto ɗo waɗa kabbiraɗe ɗin kadi hutubaji ɗin ɗiɗino o futtorayɗe kabbirgol wa dubra salawatihi e batte julɗe iidi on kadi wa inda ramyil jimar e sanga kadi bugagol jamraji ɗen siko wonɓe ka hajju wa inda alfarahi min assiyam e sanga gaynugol horugol ngol si on ti gayni horde masalan si tawi komo yahano wona toon joni ka horugol masalan horugol jeena yawmo arafa ma ko nandi e muɗum e batte korkaji ɗin wa inda hidayatihi e sanga e fewugol makko fa innahu no ɗum ɗo sallllahu alayhi wa sallam lamma ashrafa ala haybara nde nelaɗo ƴellitino e haybara qala ɓe maaki allahu akbar haribat haybara aw harabat haybara ɓe maaki allahu akbar haybara yirbi andi fi hon ɗum ko yiwgol maɓɓe ko ngalɗini kon ko ɗumanni kon ko tata fof ɗon say haybara no jogii doole no ɗumanni tinugol maɓɓe ɗum ɗon ɓaya ɓe tini ɗum ɗon ɓe maaki allahu akbar andi e hunde mawnude hawninde fof ko yontiki haɓɓi ina sukko woowaka me en ga tawa ko kellugol si goɗɗo yewtima goɗɗum ngol wa kana yukabbiru ida ashrafa ala mahal nelaɗo no haɓɓirayno si ɓe yaltitini ɓe ƴellitike e nokkure nde tawno ɓe yaltalima surtout si tawi nokkure nden no mari batteji ko tata haqqille yiltitoto e muɗum wa ida rakiba dabba so ɓe waɗnoki kadi mum te on ɓe haɓɓirayno ɗen andi ɗum ɗon ka du'a o safar ka allahu akbar so janngoya noon subhanallahi safarana e ko nandi e muɗum ha kalannoy wa ida saida safa so tawi woni ɓe ƴawino kadi ka fello safa ɓe haɓɓirayno ɗen andi ɗum kadi kala yawɗo ka hajju so yewtinima ka umra o yewti ɗon o haɓɓiray wal marwa kañum ko wana noon kadi ka marwa wa jaa takbir habbigol ngol ari kadi fil adani ka noddinandu wal iqamati ka darnandu li salati wonande julde nden wa inda dukhuli fi salat e sanga natugol kadi ka julde ɗum ɗon fof ari kabbirali e waɗe muɗum ko ɗum fuɗɗorte ɗen andi kala natowo ka julde ko ɓe o habbira ɓe ɓantanayɗo julde nden ko ɓe o habbira noddinayɗo ko ɓe o habbira wiya allahu akbar
wa inda ittifa'il hariq sanga kadi ɗanningol ko sumata no jeeya e sunnaji maɓɓe no so tawi goɗɗum no sumude ɗanningol no allahu akbar hano ɗanninede sabu ɗum ɗon tum ɓeyday noddugol jama o e wallitagol ɗanningol ngol kadi ɓeyday jonde jama o cuucal e ukkagol e ɗanningol ngol par ce que si tawi ɗum ɗon naati ka ɓerɗe allahu akbar on naati haray hannde kadi hay yiite sutangel nge fanɗi e yeeto jama on par ce que allah mawni ka nder ɓerde sabu ko anndintina ɗon wa shuri'a takbir habbirgol ngol wiigol allahu akbar on sar'ina li daf'il aduwi fi sakkagol gaño wa daf'i shayatin sakkagol cheytaneji ɗin gay sowoncingol neɗɗo ɗum ɗon fof tawino sar'ina wa hada kullu ɗum ɗo fof muɗum yubayinu no ɓangina anna takbira mashru'un fi lmawadi kibari li kasrati ljam'i o wi no sar'ina ɗum ɗo fof no ɓangina wondema habbirgol ngol ko sar'ina ɗum e kala nokkudeji mawɗi ɗi yani nokku ka hana mawninede goɗɗum fof ma hunde mawde fof no hana habbirede sabu ɗuɗugol hawtitugol ngol moɓitugol ngol ɗi kabbirali e kala fiyakuɗi ɗi aw li azamatil fi'li ma sabu mawnugol gollal ngal si gollal ngal no mawni haray no sar'ina ɗon kadi habbirgol aw li quwwatil haali ma ɗum donnugol alhaali on hunde wonande nden e mum aw nahwi dhalika ma ko nandi e ɗum ɗon min al umuri l kabirati mo de piiji mawɗi li yubayyina anna allah fiyo ɓangine anna wonde allah akbaru ko kanko ɓuri mawnude e kala ko wiyano mawnu ko hayso nde hunde moɓanike nde ɗo en sikki nde ɗo mawde masalan adden misal ka ɗanningol yiite e yingi giiti ɗo ngi immi e wi allahu akbar eɗen ñippude hara en holli ko allah ɓuri mawnude ko ko yite ngin ɗon no mawni ɗo no ɗum ma e ko nandi e mum o wi wa tastawli kibriya'uhu on tuma kadi hannde kadi wonay dolnayi manngural allah ngal alal qulubi ka ɓerɗe e nden hunde ɗon si wiyama allahu akbar hannde kadi manngural allah ngal ɗum ɗon foolay ka ɓerɗe yimɓe ɓen idi ko suta kon yeeso maɓɓe ko mawni ko o wi fa yakunu dinu kulluhu lillah dina kam fof laatano allah par ce que hara yimɓe ɓen ɓeydi heɓde tawhidi e ɗum ɗon wa yakunu l ibad lahu mukabbirin yiyaɓe wona mawninɓe allah fa yahsula lahum heɓana ɓe maqsudun ay fa yuhsala lahum heɓaneɓe maqsudani faandareji ɗiɗi maqsudul ibadati faandare dewal ngal ɓay wiigol allahu akbar ngol konngol ɗon ɗum ko dewal si tawi no wona dewal wiyatake ɗum ɗo waɗe ka nder juulugol ma ɗum ka bugegol jamraje ɗen ma ka yawgol safa ma ko nandi e muɗum ɗum ko dewal haray dewal ngal heɓike bi takbiri qulubihim lillah sabu mawningol ɓerɗe maɓɓe ɗen wona mawnina allah wa maqsudul isti'ana binqiyadi sa'iril matalibi li kibriyahi e faandare ɗimmere nden kadi ko wallinorgol ɗoworgol dendagal ɗaɓɓoreji ɗin fof wonande manngural allah ngal mi mana kala ko jokkuɗen e golle ɗen tawa ko manngural allah ngal woni ko ɗoworɗen e ɗum ɗon wa lihada shuri'a takbir ko sabu ɗum ɗo habbirangol sar inana alal hidayati e fewnugol wa risqi jiyaɗo on ɗaɓɓata kon heɓugol honɗum ala ko jiyaɗo ɗaɓɓi e piiji ɗo ɗaɓɓata ɗin fof ko ɓuri mawde piiji tati ara num ɗum ko heɓugol peewal si neɗɗo feewi haray ko ɓuri mawde ko ɗaɓɓete kon o heɓi sabu noon si neɗɗo feewi go'o o woni haray o woni e ko allah faala kon himo habbi kadi moƴƴere allah nden e bangeji ɗin fof adnayankore e lahirayankore haɗa ko ɗaɓɓete kon heɓi ɗiɗa ɓum ɗum neɗɗo fof no hattonjini e artike sabu no artike o waltuto goɗɗo e dewal ngal ka tati tata ɓum ɗum neɗɗo ka alama mapotako e kala mapa ka on ti woni haray mo hattonjini e on ɗum e ballal allah si allah wallimo hara o heɓi ɗiɗo piiji tati ɓurɗi mawnude ko jiya ɗon ɗaɓɓata kon ɗin ɗon fof waray heɓike e nder ɗum ɗon o wii wahiya masalihu ko ɗum woni maslahaji makko ɗum woni naforeji makko fa khassa bi sarihi takbir o hertiniri mawoye ko ɓuri ɓangude e haɓɓirgol ngol li annahu akbaru ni'matil haq ko ɗum ɗon ɓuri mawnude e nema gonga o e wiigol allah ɗum mawni ɓuri kola ko mawni ko fa jamaa hada moɓagol ɗum ɗo anna takbira ma ɗum ngol moɓagol fotta ɗo wondema no habbirugol ngol mashru'un ko sar'ina ɗum inda kulli amrin kabir e kala fiyake mawnuɗo o wi ɗum ɗo yani ɗum ko mooɓa kon ko fotta e mum ko wondema no habbirgol ngol ko sar'ina ɗum e kala fiyake tawɗo
ko fiyaake mo tata no mawni e haqqille bani adama ma kade wa o wi ko ɗo hartigol ngol ko addi kon e ko maako cheikhul islam ibnu taymia o wi noon wa lihada fa inni uhibu bi jamii l muslimina o wi wani ko ɗum ɗo noon min kadi miɗo ɓooɗa denndaangal julɓe ɓen fof yani miɗo suusina ɓe fof maɓɓe an yafza o ila takbir yo ɓe immano faade e habbirgol ngol ɓe darano ɗum ɗon indama yujibuhum amru tumande kala ɓe yii ko hawni ɓe nde fiyaake fof hawni ɓe yo ɓe habbir e ɗum ɗon fa hada sunnatu nabiyihim ko ɗum ɗo woni sunna annabijo maɓɓe on sallllahu alayhi wa sallam walaysa tasfiqi alladi jaana min aadaina almustamirin wona kellugol argol ngol e ayɓe meɗen si goɗɗum yewtama ɗo joni ko weltani fof fof wiya tappa kelle si yewtama yewtere nde weeli fof ma nde hitti ma nde mawni ko wi allahu akbar ɗum ɗahina e julɓe ɓen iwri ko e colonise ɓen ɓen ayɓe dina kan ko ɓen ɗon addani en kellugol ɗum noon wa khasa fi ijtimaatihim tentini kam moɓodire maɓɓe kamɓe ɓeɗo ayɓe meɗen ayɓe julɓe ɓen wa mu'tamaratihim e tumbodire maɓɓe mawɗe ɗen fof haray kamɓe ko ɓe jokki ko kellugol ngol enen kadi koye jokku habbirgol ngol wigol allahu akbar fiyel lundo ɗutonire maɓɓe hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. At-takbir fil iidain kabbiral ɗin habbirgol ngol ka iidiji ɗen ɗiɗi o huwa mulakhasun min kalami cheikh l'islam ibnu taymia o wi kalmo koye ɗon ka deftere ɗo wi wo ɗo ko raɓɓinɗina ɗum ɗummodde e yewtere cheikh l'islam ibnu taymia ko raɓɓinɗina ko ñogga min mulakhasun ko ñoggande min kalam cheikh l'islam ibnu taymia timmodde e yewtere oɗo cheikh l'islam ibnu taymia waqtu mum on asahul aqwal ko wi ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri selde koye konguɗi ɗin fi takbir ka habbirago ka kabbirali alladi alayhi jumhuru salaf wal khalaf ɗin woni e dow muɗum naaɗi yaari e dow muɗum e jumhuru salaf on e khalaf on ɓuri kon won jogade majorité e salaf on kañum e khalaf wala immatu kañum e imamuɓe ɓen an yo kabbira salaf na ganda ko woni nam wala arabu noon men nanata haala nam a waɗi tamen araɓe ɓen o feƴƴi salaf ɓe sakkitii ko baaki ko araɓe sakkitii salaf wal khalaf ko aram ɓe sakkitii nam ɓe ini noon salaf haray ko ɓe faami e ɗum ko yimɓe aranere ɗum nam garnol awwal garnol faami seeɗa lannode khulafa o rasidina e fikkiɓe ɗon ɓen asrul umayi yani joginoɓe ko aqidatu a salaf salih khalaf ko sakkitiɓe arde en fof wendi salaf e khalaf ko kala joginoɓe
gireere ɓurɗe moƴƴude ka diina kan noon say ko kenca ka jillaaka aqidaji ɗen ko kenci jilla